Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kambak kawsaypika ima paktaytik tukimanta astawan alli kakan hatun kakan. Mayjangoraska tukuykunallatagmi kay tapuykunawan chimpapurashkanchik. Ñukaka kay mundo kay pachapika imapaq tijkani. Ñuka wañushka hipaka imatij tiyanga imatij kanga imatij tukusha. Shinapish chaypajka kallaripika kikin ñuka tapunami kanchik imashinatij ñukaka wiñi kawsayta charitukuni. Kay tapushkata kutichishkami kikinta ñukata ayudanga entendingapaq yachangapaq kaypika ñukanchikka imapaqti kawsakunchik imapaqti kawsanakanchik. Shamupasun imanalla kuyak Dios bendiciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta Diospakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq. Kay uyarikunapika rikushpa yachashpa shamunchikmi Apu Jesuska shuk shina yachachik kashkata. Shinallatik rikunchikmi astawan maybalik yachaykunataka shukwan tananakushpa yachachishkata rimashkata astawantikka ya Diospi kashkata entendinaman riqsinaman gentikuna chayachunkuna. Kunanka rikushun apunchik Jesucristo rimanmi ñukanchik paqtaykuna hawa paqtanamanta mishaq kanamantaka yuyanchikmi kay mundo kay pachapi astawan paqtanakuna astawan charinakunamanta rimashpa. Allimi kanqa kallaringapaqqa tapurina kikinpaq kawsaypika ima paqtashkatik astawan hatun astawan maybalik kakan. Chaypaqqa mayjin kikinta shuk tapuyta rurashkachu ichay ayudashkachu kikin imashina rikunapi imashina yuyanapi musukyachun shuktiyachun. Espiritualpi paqtana mishaqkuna kanamanta rimashpaka mana rimakunchikchu religiosukuna kanata. Mayjangoraska tukuykunallatagmi kay tapuykunawan chimpapurashkanchik. Ñukaka kay mundo kay pachapika imapaq tijkani. Ñuka wañushka hipaka imatij tiyanga imatij kanga imatij tukusha. Shinapish chaypaqqa tapunami kanchik imashinatij ñukaka wiñi kawsayta charitukuni. Kay tapushkata kutichishkami kikinta ñukata ayudanga entendingapaq yachangapaq kaypika ñukanchikka imapaqti kawsakunchik imapaqti kawsanakanchik. Kay mundo kay pachapi kikinpish ñukapish mishaqkuna kashun nishpaka allimi kan Jesucristo pagman huchuyana tapuna. Chaypaqqa rikushun San Marcos capítulo 10 verso 17 manta 27 kama achkata charik musumi Jesuswan parlashka. Kay mundo kay pachapi nishkashina rikuchishka yachachishka shinaka chikanmi kan shuktikmi kan. Shinapish kay parlashkapimi rikuytukunchik Apu Jesucristo rikuchirka entendichirka ñukanchikka imashina o imapitik mishaqkuna kanamun chayanakanchik. Kashnaminin ya Diospakshimi chaymanta lluqshishpa ñampi yaykukpimi ñapi shuk runaka kallpashpa chayamurka. Chaypi paypa ñawpaqpi kungurishpaka alli yachachik wiñi kawsayta charingapaqqa imatatik ruranakani nishpami tapurka. Kay tapuytaka kay punlla gentikunaka mana rurankunachu mana yurinkunachu. Sinallatik gentikuna kay punllakunaka ninkunami
yariusqa alli kan, yariusqa huyaq kan, chaymanta imata mana ningachu ñukanchiktaka perdonangallami nishpa yuyankuna. Shinapish ñukanchikka riksina yachanami kanchik Jesucristoqa huyaq, llakiq, perdonaq, mana huyupaqtapish huyaqmi kan. Shinakaqpipish payqa mandaqkunapaq mandaq, amukunapaq amupishmi kan. Chaytapish ñukanchikka entendinami kanchik. Chinallatik katiqpi rikuytukunchik verso 8 nin, shina niqpi Jesusqa kashnami nirka. Ima nishpatik ñukataka alli ningi. Allikapi mana tiyanchu, shukllami tiyan. Payqa Tayta Diosmi. Mandashkapi ima nikushkataka kanllatak yachangimi. Ama waynayangi, ama wañuchingi, ama suwangi, ama pita yanga rurashpa huchachingi, ama umangi, kambaq yaya mamata huyangi ninmi nirkami. Rikuytukunchik judío gentekunaka kallarimanta wawakunaman yachachik karka kay mandashkakunata. Riksishkami kashka kanga kay hipa uñipaq. Verso 20 nin, shina niqpi payqa yachachik. Chaytaka wambra pachamantamari tukuyta paktachikuni nishpami kutichirka. Kaypimi rikuytukunchik payqa atirikurka niytukunchik. Payqa yariusta shunqumanta mana huyakurkachu. Imakunapimi paypaq shunquta churashka karka. Yariuspaq randika paypaq charishkakunatami huyakurka. Y chaytami rikushun ñalla. Ñukanchikpish kayshinallatimi kay punllakuna yuytukunchik. Ñukaqa alli kani, pita mana llakichini. Ñukaqa iglesiapi purikuni, kayta chayta rurakuni. Shinakaqpika ñukaqa allimi kani niytukunchik. Shinapish verso 21 manta uriman rikushun. Chayshina ñukaqa allimi kani nirikuqpika imatatik kutichik, imatatik nirka. Chashna niqpi Jesusqa huyaq ñawiwan rikushpami shuk illanraqmi kanka tukuy charishkakunata hatushpa waqchakunaman kugri. Chashna rurashpami hawa pachapi achkata charingi. Chay washaqa kambaq cruzta hapishpa ñukata katilla nirkami. Kay runaqa yacharkami mandashkakunata. Kay runaqa mana charipita llakichikurka, mana chari huchapi kawsakurka. Shinakaqpipish mana yariusta huyakurka, huyana shina. Ashtawanpish pay charishkakunata huyakurka, chaypi shunquta churashka karka. Chaymantami apu Jesusqa kayta rikuchirka. Verso 22 pinin, chashna niqpika payqa achkata chariq kashkamantaka anchata nanarishpa llakiqlla rirkallami. Kaypimi rikunchik pay imashina kutichishkaka rikuchikunmi ima charishkakunapi shunquta churashkata, ima charishkakunata kay mundo kay pachapi ima paktashkapi paypaq shunquta churashkata. Mana kawsaq Diospi, mana kishpichik huyaq Diospi. Chaymantami payqa llakirishpa rirka mana katisha nirka Jesucristota. Kikinka imashinatik kutichikringi, kikinka Cristo Jesusta katigringi, pay convidashkata arinishpa chaskishpa, payta katishpa kawsashaningi, kasushpa, paktachishpa, huyashpa, mana kashpaqa kikinpish laduyashpa ringi, llakirishpa ringi, ashtawanka shunquta churangi kay mundo kay pacha charishkakunapi. Kay musu chaymanta rishka hipami apu Jesucristoqa shuktik parlanakuyta kallarin paypaq yachakuqkunawan. Verso 23 manta uriman nin, chashna riqpi Jesusqa muyukta rikushpami paypaq yachakuqkunataqa achkata chariqkunaqa Dios mandakunpika mana hawalla yaykungakunachu nirka. Chayta uyashpa paypaq yachakuqkuna hatunta mancharikuqpimi Jesusqa kutin kashna nirka. Wawakuna ima charishkakunallapi shunquta churaqpaqqa Tayta Dios mandakunman yaykunaqa manata hawallachu. Dios mandakunman shuk chariq yaykunaqa yallitik sinchimari. Camellota shuk awqa rinrinpi pasachisha nikushkatapish yalli sinchimi nirkami. Shina niqpikarin paykunapurami ashtawan mancharinakushpa shinashpaka pitaq kishpiritu kungari ninakurkakuna. Chaymantami Jesusqa paykunata rikushpa runakunapaqqa sinchitaqmari. Ashtawanpish Tayta Diospaqqa mana sinchichu. Tayta Diospaqqa tukuy imapish hawallamari nirkami. Kaypimi rikunchik Jesucristoqa ishki parlanakuyta charishkata shuk parlanakuymi karka chay chariq musuwan. Chaypa washaqa apunchik Jesucristo paypaq yachakuqkunawan rimarka parlarka. Pitik karka kay chariq runa kay chariq musuka. Nitukunchik kay chariq runaqa kay mundo kay pachapika mishaq karka, paktashka karka. Nitukunchik payqa shuk alli religioso karka. Riki kay religiosoqa yacharka mandashkakunata y chayta payqa paktachishpa shamushka karka wambra pachamanta. Chinallatak kay chariq musumi karka negociokunapi pushaq, negociokunapi mishaq, alli imatapis rurashka karka. Chinallatik kay runaqa utkashpami mishaq kanamun chayashka karka. Payqa alli trabajaq kashkamanta, dedicarishkamanta, chashna payqa chariyanamun chayashka kanga. Chinallatik rikuytukunchikmi kay chariq musuqa tukuy shunqumanta Jesucristopan shamushkata. Payqa mana kay shuk fariseukuna shina shamurka krichinkapak umankapak imarayku mana huchuyarka Jesuspakman. Payqa alli shunquwan mana hatun tukushpa shamurka.
Payka riksishka karka pi Jesucristo kashkata. Chashnami shamurka, chashnami huchuyarka Jesus pagman. Shinallatik Jesucristo pag yachakujuna pura tukushpakarin astawan allimi kamunkarka, alli ayudami kamunkarka Jesucristo pag yachakujuna pura tukushpaka. Shinapish nitukunchikmi kaypimi pandarirka. Paymi tapurka apu Jesucristo taka imata rospatik ñukaka uñi kawsayta paktasha charisha. Paymi kungarishka karka o mana yacharka ñukanchikka mana mishaytukunchik kishpirinataka. Kikin ñuka trabajo, kikin ñuka ima roscawanka mana kishpiritukunchikchu. Kishpirinaka convidashkallami kan y adiós kushkallami kan. Shinakakpika mana kanchu kay mundo kay pachapi ñukanchik imakunata rurashpa, imakunata paktachishpa, gentikuna kayta chayta ruachunishkata paktachishpa, mana ñukanchikka wiñi kawsayta paktitukusunchu charitukusunchu, masnata kayta chayta ñukanchik rurashpapish. Kishpirinaka Cristo Jesús hatun cruzpi wañushkamantami. Kikinpak ñukapak randi wañurka chi sacrificio rurashkata krishpa chaskishpallami kishpiritukunchik. Shinakakpipish gentikunaka kay punllakunapi shinallatak imatami rurashuninchik. Kaywanka apu Jesús kay yachachisha nikurka rikuchisha nikurkami kikin ñuka kay mundo kay pachapi gentikuna mandashkakunata paktachitukunchik ruytukunchik. Kikin ñuka kayta chayta ruytukunchik ima obraskunata charitukunchik y chaywan yuyanchik kishpirinata mana pudishunchu. Kishpichik Jesucristo mi tukuyta rurarka kikin ñuka kishpirichun wiñi kawsayta charichunka perdonashka kachunka hatun cruzpi. Y chaytami ñukanchikka shunqumanta krinakanchik. Cristo Jesusta ñukanchik shunqumanta katikushpaka ñukanchikka mana rikunachu kanchik kay chay ruraykunallata. Ashtawanpish ñukanchikka tukuy shunquwan tukuy kawsaytami payman entregana kanchik, payman kunakanchik, shinallatik paywanmi purinata ñukanchikka yachana kanchik. Ñukanchik wikunallapi mana musuqyana, ñukanchik kayta chayta runallataka mana ñukanchikka yanachu kanchik, sustarinachu kanchik espiritualpi kay chay ruraykunallata. Ashtawanpish kikin ñuka shunqumantami tukuy ñukanchik kawsayta payman kushun, shinallatik paywanmi ñukanchikka punllanta purishun, payta kasushpa, payta huyashpa tukuymanta yalli. Shinapish allimi kan kikin ñuka imapitik shunquta churashkanchik. Y chaywanka allimi kanchik imata mana ministinchikchu yuyankunami, kullkita charishpa, alli kashpa, mana ima unquyta charishpa, alli apanakuyta charishpa, shinallatik espiritualpi alli kashpa nitukunchik, shuk iglesiapi purikushpa, ima ministeriopi kashpa. Chaypimi paykunaka shunquta churankuna, chaywan paykunaka allimi kanchik yuyankuna. Shinakakpipish imashik kanman, y adiós chaykunata kichukpi, y adiós chaykunata shukman churakpika. Nishunchari kikin ñuka kullkipi alli charikanchik. Chaypi kuti llakitukushpaka imatik tukushun. Kikin ñuka imapi alli charirakurkanchikchari, trabajopi, negociopi, chayta kichukpika, mana kashpaka alli riksishka, tukikuna chaskishka kawsakurkanchikchari, chay tukurikpika, kay mundo kay pachapi rikushka shinaka mishakuna kanchikchari, alli nishkakuna kanchikchari, chaykuna tukurikpika, imatik tukushun. Chaymantami ñukanchikka yuypi charinkanchik y adióspak shimi Bibliapi kikinman ñukaman yachachikushkata. Tukuymanta yallika kikin ñuka huyanata yachanakanchik. Huyaymanta riman. 1 Corintios capítulo 13 verso 1-3 kama kaytanin. Gentikunapak rimaykunata, angelkunapak rimaykunata rimashpapish, huyayta mana charishpaka, chilinnik fierro shinallami, chilinnik platillo shinallami uyarin. Dios imanishkata willashpapish, pakalla tiaqkunata yachashpapish, tukuy yachaykunata yachashpapish, urkukunata shukman churay tukunkapaq, krinata charishpapish, huyayta mana charishpaka, imapish mana kanichu. Wakchakuna mikuchun ñuka imasa charishkakunata tukuy kushpapish, ñuka kikin aychata rupachichun kushpapish, huyayta mana charishpaka, ima mana kanichu. Kay hipawiñika shunquta churashkami karka, yuyta churashkami karka, pay paktashkakunapi nitukunchik. Espiritualpipish payka allimi kani nirkami, paktashkanimi yuyarkami, payka Jesuspak shuk hatun yachakuq shinami rikurirka. Chashnakakpipish Jesucristoka rikuchikurkami, paypak rikunapi suktigyana, musugyana kashkata. Mana pay rikushka shina kawsana kashkata, pay yuyashka shina, payka chay paktaykunawanka allimi kani yuyarka, shinapish payka pandarishkami karka. Ashtawanka rimakunmi y Diosun ñukanchik punllanta apanakuypi wiñarishpa katinata. Gálatas capítulo 2 verso 21 nin ñukaka mana huyaypaq kaqpipish Tayta Dios huyakushkataka mana wawayasha ninichu. Dioska mandashkapi nishkata rurllapi ima huchachina illaqta rurana kaqpika Cristoka yangataqchari wañurkari. Cristo Jesusmi kikinpaq ñukapaq grande hatun cruzpi wañurka. Pay mana huypaqta huyashkallamantami perdonashka, kishpichishka ima huchachina illaqkuna tukushkanchik.
Mana kanchu kikin ñuka kayta chayta paktachiskamanta, kayta chayta roskamanta. Chaytami ñukanchikka entendina kanchik. Y chaytami kay hipawiñi charik runamanka Jesucristoka entendichinata munan rikuchisha nikurka. Proverbios capítulo 11 verso 4 manta 8 kama kaytanin. Tayta Dios phiñarishpa llakichi punllapika imata charishkapish mana kishpichingachu. Hasta wampish kaskata rurashkaka wañuymanta kishpichingami. Kikin ñuka yuytukunchik kay mundupi ñuka achkata charini, ñuka paktashkani, kayta chayta ñuka charini, kayta chayta yachani, kayta chayta roshkani, chaywanka mana manchanichu, chaywanka kishpirishallami, chaywanka lluqshishallami yuyanchik. Shinapish kaypimi rimakun chaykunaka mana paktana kashkata. Ima pandata mana ruraktaka kashkata pay rurashkallatagmi kawsaypika alli pushan. Hasta wampish Diosta mana manchak runaka payllatak mana manchashkamantami urmanga. Diosta kazuna, Diosta manchanami tukuymanta mayvalika kan. Mana kayta chayta rurana, mana kayta chayta yachanalla. Hasta wampish kazuna paktachina. Verso 6 pinin. Alli runakunataka kashkata roskallatagmi llakimanta wakichinga. Hasta wampish huchata rurakkunaka huchapi hapi tukungatagmi. Kikin ñuka yuytukunchik ima mana tukunichu. Pi mana imataninchu, mana yachanchu. Chinakajpipshi Diospak shimipika rimakunmi kikin ñuka huchata roskaka paktangatigmi. Shuk punllaka urmasuntigmi nitukunchik, chayta rimakun. Ama yuyashun pi mana yachanchu, ima mana tukunichu, shinapish huchaka paktangatigmi. Verso 8 nin. Kashkata ruktaka ima llakimantapish Tayta Diosmi wakichin. Hasta wampish payta mana manchagmi paypak randi chay llakipi hapitukun. Shinallatak kayta ashawan achikyachingapakka kay mushuk testamentopi rimakun San Mateo 6:33 pika kikin ñuka kallaripi ya Diosta mashkana kashkamanta ya Diosta huyana kashkata. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna rurakpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Kayta kikin ñuka yachanchikmi, tawkakuna umapimi yachanchik, shinakajpipish kawsaypika mana kallaripi churanchikchu. Kawsaypika kikin ñukami sustarinchik imakunata mashkanata chaypuwasha ya Diosta yurishuninchik. Shinapish kaypika rimakunmi kikin ñuka kallaripika ya Diosta mashkana kashkata, payta kazuna kashkata, payta puntapi churana kashkata. Chashnaka ya Diosati ñukanchikmanka bendiciangallami. Romanos capítulo 3 verso 21 manta 26 kama pishkaita apóstol Pablo rimashpa ñukanchikman yuyachin. Hasta wampish Tayta Dioska huchayuqkunataka mandashkamanta chikanmari ima huchachina illaqta ruranatukushka. Chaytaka kunanmari yachanchik. Chaytaka mandashkapish Dios imanishkata willaqkunapish ñamari willashka. Jesucristota kriyllapimi Tayta Dioska ima huchachina illaqta ruran. Tukuykunapaq chayshinallataqmi. Kaypimi rimakun kikin ñuka kay mundu kay pachapi ima paktaykuna, ima ruykuna. Gentikuna mandashkakunata tuki paktachina tuki ruanaka mana ñukanchiktaka ima huchachina illaqta ruanchu. Kishpichik Jesucristo kambaq ñukapak randi cruzpi wañushpallami kikinta ñukataka ima huchachina illaqta ruarka. Verso 23 pinin. Tukuykunallati huchachishkamantami Tayta Dios kushka sumaq kanatapish kichuchirkakuna. Chashna mana huyipaqkunatamari Dioska ñukanchiktaka hatunta huyashka. Chaymantami ñukanchik imata mana kukpipish Cristo Jesuslamanta kishpichinlla. Tayta Dioska Jesucristotaka yawarta hichashpa wañushpa ñukanchik huchakunata anchuchichunmi kacharka. Chaymantami Jesucristoka pay hichashka yawarpi kriykunallata kishpichin. Tayta Dioska ima huchachina illaqta rurak kashkata rikuchingapaqmi mana phiñarishpalla ñawpa huchakunamantaka mana yuyachishpa sakirkalla. Dioska payllatak ima huchachina illaq kashpami pitapish Jesusta kriyllapi ima huchachina illaqta rurashpa chaskin. Chayta kunan punlla rikuchingapaqmi chashnaka rurarka. Shinashpaka rikuytukunchikmi kikin ñuka perdonashka kishpichishka wiñi kawsayta charitukunchikmi kishpichik Jesucristo mana huyipaqtapish huyashpa kikinpaq ñukapak randi hatun cruzpi wañushkata krishpalla. Mana kanchu kikin ñuka kayta chayta rushkamanta, kayta chayta paktashkamanta. Shinashpaka rikuytukunchikmi Jesucristo kay charik musota tapushkaka karkami ayudangapaq. Hasta wantika payka rikuytukuchun chikan kashkata. Kay mundo kay pachapi paktaykunawan chinallatik espiritualpi paktaykunawan. Ñanishkashina kikin ñuka espiritualpipish kayta chayta paktashkani nitukunchik witukunchik. Shinapish mana chaymantachu ñukanchikka imata huchachina illaqkuna tukunchik.
ashtawanpish Diosmi tukuy chayta rurarka. Chaypajka paypaj churi Jesucristo tami kay mundo kay pachamun kacharka. Imapi mana pandarik, ima huchata mana ruraq Jesus tami kacharka y paymi hatun cruzpi wañurka. Y chaymantami ñukanchikka kishpirishkakuna kay tukunchik. Shinakajpika tukuy kay allikunata saskishka kashpaka, ima huchachinata ña ñukanchik mana charishpaka, ima shinati ñukanchik kawsaykunaka kanakanga. Shinapish chayka mana kanchu kikin ñuka paktashkamanta. Mana kashpaka shuk iglesiapi kashkamanta, shuk ministeriopi kayta chayta ruwakushkamanta, mana chaymantachu shamun. Kay hawa ashtawan entendinkapajka Apostol Pablo paypaj kikin kawsaymanta parlarka. Apostol Pabloka manari Cristo Jesuspagman shamushpaka tukuy kaykunata paktashka karka. Kayta chayta rushka karka alli karka. Shinapish rikunchikmi Filipenses capítulo 3 verso 4 manta 11 kama parlako rikuchikun pay kay mundo kay pachapi ima paktashkaka yanga kashkata. Ñukapish kay aychapi ima kashkapi shunguta churanataka charinimi. Aychapi ima kashkallapi mayjankuna shunguta churajpika ñuka karin paykunata yallimari yurinata charini nirka. Charishka aycha punta karatapish wacharishka pusaq punchapimi fitichishka kani. Benjamín ayllu puramanta Israel runami kani. Hebreo yayakunamanta miramushka hebreo runami kani. Mandashkata kazuq fariseo mi kani. Ñukaka chayllata kazuchun nishpami tananakushka krikkunatapish phiñashpa hatunta llakichik karkani. Mandashka nishkashina kashkata ruraq kanapipish ima huchachinata mana charirkanichu. Ñawpaka tukuy chaykunami ñukapajka mana hawalla balik karka. Chashnakajpipish Cristomantami chaykunaka yanga rikurikpi tukuyta shitarkani. Ashtawankarin ñukata mandaq Cristo Jesusmanta yachanaka tukuyta yalli sumaq allimari. Chaymantami ñukapaj tukuy imalla alli laya kashkataka yanga kaqta rikushpa shitarkani. Cristota huyashpa payta charinqaraykumi chay tukuytaka mapa ñukuta shina shitashpa ña mana yuyarini. Mandashkata paktachishpaka ima huchachina illaq mana kay tukushpami Cristota krishpa paywan shuklla tukurkani. Dios marikrikllapi ima huchachina illaqta runa tukushka. Kunanka Cristota riqsishkamantaka pay kawsarishpa tukuyta ruray tukuq kashkatapishmi rikushanini. Pay apashka llakikunatami ñukapish apashanini. Wañunatapish pay wañushka shinallatakmi wañushanini. Chasnami wañushkakunapak chawpimanta kawsarina punllata shuyashanini. Apostol Pablo rimakun paypaj kikin experienciamanta. Payka imata mana ministerkanchu ni tukunchik gentikunapak rikuypika. Alli runa karka, alli ayllumanta, alli llaqtamanta, chinallatik espiritualpi rimashpapish alli karka pay. Shinakajpipish rikuytukunchik Cristo Jesusta riqsishpaka yuyta hapirka entendirka tukuy pay imalla ñawpa paktashkaka yanga kashkata. Chaymanta payka shitarka ñukuta shina. Ashtawantika sustarirka, ashtawantika yuyta churarka Cristo Jesuswan apanakunata, Cristo Jesusta riqsinata punllanta kazushpa paktachishpa kawsanata. Chaytami kikinpish ñukapish sustarina yurina kanchik kay punllakunapika. Amatij kungarishun kikin ñuka aqllashkami kanchik, chikanchishkami kanchik, Diosta kushichishpa Diosta allinishpa kawsankapaj. Imashinatik ñukanchikka Diosta kushichishun krishpa. Hebreos capítulo 11 verso 6 pinin mana krishpaka Tayta Dios munashkataka imashina mana ruraytukuypakmi. Chasnakajpimi mayjanpish Tayta Diospagmun huchuyanapajka pay tiyashkatapish payta mashkaqkunamanka allikunata kujkashkatapish krina. Kikin ñuka Diosta kushichishunmi krishpa kawsashpa krikuna kashpa. Hebreos capítulo 10 verso 38 pshnin ashtawanpish kashkata ruraq ñuka runaka krishkallamantami kawsanga. Shina kashpapish tigrarikpika ñukaka mana kushikushachu ninmi. Kikin ñuka Diosta kushichinchikmi krishpa kawsashpa. Shinallatik kikin ñuka Diosta kushichinchikmi huchamanta millimanta karuyashpa laduyashpa. Romanos 8:6-8 kama nin aycha munaykunaka wañullamanmi chayachin. Ashtawanpish Diospag espíritu yuyachishka takatinaka wiñi kawsaytapish sumaq kawsaytapishmi kun. Chaymanta aycha yuyachishkata ruranaka Diospimi phiñaypi churan. Aychaka Dios mandashkataka mana kazunachinchu, manataq kazuy tukunpischu. Chaymantami kikin aycha munashkallata rurashpa kawsaqkunaka Tayta Diostaka mana kushichi tukun. Apostol Pablo llatik kay shimikunata riman 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 manta 8 kama. Dios kushikunata kawsaychik nin. Wawki panikuna kankunataka Tayta Dios imashina kawsachun nishkata ñukanchik yachachishka shinataqmi kawsashkankichik. Apunchik Jesus nik shinallataqmi chasnallatak alli kawsashpa katichiklla nishpa kunashpa minganchik.
Kankunaman apunchik Jesus imallata yachachichun minqashkatami yachachirkanchik. Chaytami ña alli yachankichik. Tayta Dioska tukuy ima mapamantapish, waynayanamantapish anchurishpa, paypaqlla kawsachunmi munan. Tukuykuna kikin warmillata allinishpa, Diospaqlla kawsaychik. Tayta Diosta mana riqsiqkuna shina, ama ima mana alli yuykunawan, millay munaykunawan kawsichikchu. Ñakankunaman willashpa nishka shinallataj, ñataq mayjanta umashpa imatapis rurankichikman. Chashna mana allita ruraqpika, apunchik Jesuska manataq sakingachu, llakichingataqmi. Tayta Dioska ñukanchiktaka, mana millaypi kawsachun aqllarkachu, ashtawanpish paypaqlla tukushpa alli kawsachunmari aqllarka. Mayjanpish kay yachachishkata mana uyasha nijka, mana runakunallatachu mana uyasha nin. Ashtawanpish huchayllak espirituta kuq Tayta Diostamari mana uyasha nin. Ashtawan rikuytukunchikmi, kikin ñuka ya Diosta kushichishpa kawsaytukunchikmi huyashpa. San Juan 14:15 nin, ñukata huyashpatajka, ñuka mandashkakunata wakichichik. San Marcos capítulo 12 verso 29-30 rimakun, ñukanchikka ya Diosta huyana kashkata. Jesuska kashnanishpami kutichirka. Tukuy mandashkakunamanta yashika kaymari, uyaychik Israelkuna. Ñukanchikta mandak Dioska, payllami mandak kan. Kanta mandak Diostaka tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy yuyaywan, tukuy fuerzawan kuyanki ninmi. Kaymi tukuy mandashkakunamanta yalli. Chinratik kikin ñuka mandak Diosta kushichishunmi, ñanishkashina mandak Diosta huyashpa. Chinratik ninmi katikpika ñukanchik prójimota huyashpa. Chaytami rikuchikun verso 31 pika. Kay mandashkapaj katikpish chayman rikchaksatakmi. Chaypish kan kikinta huyarik shinallatak suktajkunatapish huyanki ninmi. Kay ishki mandashkakunamanta yallika mana tiyanchu nirkami. Galatas 5:14 pipshininmi, tukuy mandashkakunatami kay shimikunallapi tandachishka. Kan kikinta huyarik shinallatak suktajkunatapish huyanki nishkami. 1 de Tesalonicenses 4:19-12 kamapish kaytanin. Imashina krikkunapura kawsanamanta rimashpa. Krikkunapura huyanakunamantaka mana killkanachu kani. Kankuna kayshuk chayshuwan huyanakunataka Tayta Diosataqmi yachachishka. Tukuy Macedoniapi kawsaq krikkunapurami chashnallata huyanakunkichik. Chashna kaqpipish wawki panikuna. Chashna ashtawan huyanakushpa katichiklla nipanchikmi. Ñukanchik kankunata mandashka shinallataq, kankunapaq kikin makiwan kikinpaqta rurana yuyaylla alli sumaqta kawsaychik. Chashna alli kawsashpamari imapish mana illaq kankichik. Mana krikkunapish mana rimashka ashtawanpish alli nishkami kankichik. Kayshina kawsashpami ya Diosta kushichishun. Tukuy rimashkamanta ashayachishpaka convidashkaka hawallami kan. Tukuyta ya Diospa makipi churay. Kikin kay mundo kay pachapi ima paktashkakunapi, ima charishkakunapi, ima kashkapi shunguta surkankichari. Ashtawanpish chayta sakishpa apunchi Jesucristopi shungumanta kri. Paymi kikinta ñukata ayudanga huchamanta. Paymi ayudanga ya Diosta chinratik shuktikunatapish shungumanta huyashpa kawsankapaq. Ñukanchikta kishpichik, ñukanchikta manda Jesus. Dios solo pagi paktata huyashkamanta, ñukanchikta convidankapaq kanta katichun. Pagininchikmi kanpaq huymanta, chinratik ñukanchikta mana sakishkamanta. Ñukanchikpaq grande hatun cruzpi kanpaq churi Jesucristota wañunaman kacharkanki. Chasnami ñukanchikmanka wiñi kawsayta kushkanki kanta krikllapi. Pagininchikmi ima huchachina illaqta rushkamanta. Pagininchikmi kanta katinata ñukanchik aqllaqpika ñukanchiktaka ima huchachinata mana charinkichu. Tukuytami perdonashkanki Crispichi Jesucristo hatun cruzpi wañushkamanta. Chaymantami mañapanchik ayudaylla ñukanchik ama shunguta churankapaq kay pachapi ñukanchik ima paktashkakunapi. Espiritualpi kayta chayta rushkakunapipish ama shunguta churashpa kawsankapaq. Ashtawanpish ñukanchikpaq grande ima huchachinata ama charichun tukuyta ruraqpi Crispa shungumanta katinkapaq. Mañanchikmi perdonachun tawkakutin ñukanchik pandata yuyashkanchik. Ñukanchik kayta chayta rushkawan ima huchachinata mana charishkata yuyashkamanta. Kanka llaki, huyaq, allimi kanki. Chaymantami krinchik ñukanchik kawsaykunaka kanpaq makipimi allitik kan. Jesuspaq shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Ashtawan yachankapaqqa killkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.